Duhaye ikaze uri kumwe nanjye Dani, iyo ni kiriziya. Muri akanya tugiye gusobanukirwa na misa. Umucunguzi wacu mu isangira rya nyuma muri rya joro yatanzweho, yashyizeho igitambo cyukarisitiya cy'umubiri we n'amaraso ye, kugira ngo igitambo yitanzeho ku musaraba gihoreho mu bisekuruza byose kugeza igihe azagarukira. Misa rero niki? Misa ni ikoraniro rihebuje ry'abayoboke ba kiristu bayobowe n'umusaseridoti, bateze amatwi ijambo ry'imana kandi afatanya nawe gutura igitambo cyukarisitiya. Kiristu aganje neza mu misa ntagatifu mu buryo bune: umusaseridoti ugaragara mu cyimbo cye, mu mubiri n'amaraso bye, mu byanditswe bitagatifu mu ikoraniro ry'abakristu. Ibice bya misa. Misa igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi: igihe cyo guhimbaza ijambo ry'imana n'igihe cyo gutura igitambo cy'ukarisitiya. Tubisanga muri gatikisimu ya Kiliziya Gatolika nomero 146. Ariko ibyo bihe bibiri by'ingenzi bya misa bibanzirizwa n'imihango y'intangiriro, igasozwa n'imihango yo gusoza misa. Bityo buri misa igira ibice bine: hari imihango y'intangiriro, imihango y'ijambo ry'imana, imihango y'igitambo cy'ukarisitiya n'imihango yo gusoza. Aha ku gice cya gatatu, imihango y'igitambo cy'ukarisitiya ni mu gihe cya consecration, igihe Yezu Kiristu ahinduka, aho umugati na divayi bihinduka umubiri n'amaraso bya Yezu Kiristu. Reka duhere ku mutwe wa mbere, ariyo mihango y'intangiriro. Hatangizwa indirimbo y'intangiriro. Imihango y'intangiriro ya misa itangira n'indirimbo yo kwinjira iherekeza umutambagiro w'umusaseridoti n'abahereza. Uwo mutambagiro ushushanya ko turi mu rugendo rugana ijuru. Bose barahagarara berekana ko bazukanye na Kiristu muri batisimu, kandi baririmbira icyarimwe bagaragaza ko bagize ingingo za Kiristu z'umubiri mayobera Kiristu abereye umutwe, ari we umusaseridoti ashushanya. Iyo ndirimbo bayihitamo ku buryo ijyana n'iminsi mikuru n'igihe cya liturujia bagezemo. Ku cyumweru cyangwa ku minsi mikuru itegetswe, iyo umusaseridoti ageze kuri alitari ashobora kuyitera ububane nk'uko Abayahudi babikoraga mu ngoro y'Imana i Yerusalemu. Umusaseridoti ashobora no koza igitambo gitagatifu mbere yo kwamamaza ivanjiri no koza alitari n'amaturo mu gihe cy'ihereza amaturo. Iyo indirimbo y'intangiriro irangije, hakurikiraho ikimenyetso cy'umusaraba. Indirimbo yo kwinjira ikurikirwa n'ikimenyetso cy'umusaraba kitwibutsa ko twabatijwe mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, tukaba twariye kuri butatu butagatifu. Twibuka ko muri batisimu twahawe kwishushanya na Yezu, tukumva nkawe ijwi ry'Imana Data ribwira buri wese muri twe ngo uri umwana wanjye nkunda cyane. Roho Mutagatifu akaducengeramo nk'uko yamanukiye kuri Yezu igihe yabatizwaga mu ruzi rwa Yorodani. Tubisanga mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 3 umurongo wa 13 kugera ku wa 17. Icyo kimenyetso cy'umusaraba kitwibutsa kandi ko tutaje mu misa nk'aho twaje mu isoko cyangwa mu nama y'abaturage, ahubwo twaje gufatanya na Kiristu umucunguzi wacu mu gitambo cye cy'umusaraba cyaducunguye kandi cyerekana urukundo rihebuje yadukunze. Agace ka gatatu, indamutso y'umusaseridoti. Umusaseridoti atwifuriza inema y'umwami wacu Yezu Kiristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu. Umusaseridoti atwifuriza kandi gukomera ku ngabire twahawe muri batisimu, ingabire y'urukundo rw'ubutatu butagatifu. Iyo ngabire igatuma tuba abana b'Imana Data, barumuna ba Yezu Kiristu n'ingingo za Roho Mutagatifu. Agace ka kane, umuhango wo kwanga ibyaha. Indamutso ikurikirwa no kwemera ko turi abanyabyaha kandi ko Imana ari nyir'imbabazi. Twemera ko twebwe abanyabyaha tudakwiye kwegera Imana nyir'ubutagatifu mu misa, ariko kandi twemera ko Imana ibabarira abanyabyaha bicujije. Iyo umusaseridoti atera Nyagasani tubabarire, abayoboke bamwikiriza bamaza Kiristu nk'umucunguzi wabo kandi bemera ko bakeneye impuhwe ze. Hanyuma umusaseridoti akabasabira imbabazi z'ibyaha. Ntabwo ari ubusorusiyo, ariko iryo sengesho ry'umusaseridoti rishobora guhanagura ibyaha bitoya. Ibyaha bikomeye bihanagurwa na penetensiya, cyangwa bidashobotse ni ukwicuza gushyitse. Ukwicuza gushyitse ni guterwa n'ubwoba bw'igihano cy'Imana ku byaha wakoze, ahubwo guterwa no kujanjagurwa n'igihemu wagiriye Imana idukunze. Reka dusubikire aha ngaha, ubutaha tuzasubukura igice cya kabiri cy'imihango y'ijambo ry'Imana.